Croeso cynnes iawn I chi gyd. Pawb sy'n ymuno â ni yma o Eglwys Gymraeg Canol Llundain ar gyfer ein myfyrdod ddwyieithog wythnosol. A very warm welcome to everyone who is joining us here at the Welsh Church of Central London for our weekly bilingual meditation. Ac fe ddechreuwn ni gyda gair o weddi. Let us turn to God now in a brief word of prayer in Welsh followed by English. Cydweddiwn. Anfeidrol Dduw, gofynnwn am darweiniad yn ein bywydau beunyddiol. Helpa ni dynnu nes atat, I ddysgu mwy amdanat ac I adlewyrchu cariad Crist yn ein byw bob dydd. Almighty God, we ask for your guidance in our daily lives. Help us to draw closer to you, to learn more about you and to reflect the love of Christ in the way in which we live our lives. Gofynnwn hyn yn Ei enw glân a sanctaidd ef. Amen. Wel, dwi am dynnu'ch sylw chi am ychydig heddi at eiriau o lyfr y proffwyd Ezekiel. Ezekiel, who was very famous, of course, for that vision of the dry bones. But I'm not going to concentrate on that story today. Ond dyma adnod o lyfr y proffwyd Ezekiel, Penod 36 ac adnod 26. Tynaf allan ohonoch y galon garreg, a rof I chwi galon gig. I will take away the stony heart, and I will give you a heart of flesh. That's the verse, the words we find in the 26th verse of the 36th chapter of the book of the prophet Ezekiel. Nawr, mae modd I adfer ac I adnewyddu ambell adeilad sydd wedi mynd I ddistryw yn dos, sydd wedi dechrau dangos I oed fel I ni'n dweud. Ond mae ambell un arall wedi dirywio cymaint, wedi mynd i'r fath gyflwr, fel nad oes modd I wneud dim byd iddo fe ond I dynnu lawr a dechrau adeiladu o'r newydd fel petai. To attempt mere improvements on certain buildings is just a futile exercise. The only answer is to pull them down and to start again, start anew. And in a metaphorical and spiritual manner of speaking, that's what we have concerning us as human beings and human nature. In this small gem of a verse from Ezekiel, I will take away the stony heart and will give you a heart of flesh. Tynaf allan y galon garreg, a rof I chwi galon gig. Mae'n bosib y dyddi yma, ond yw gyda'r holl ddatblygiadau a chanfyddiadau newydd mewn meddyginiaeth I roi, hyd yn oed I roi calon newydd I rywun. Traws blannu calonau o un corff i'r llall. Ac mor wych yw hynny a diolch am y gallu I wneud, ynddo fe. Cofiwch, taw dim ond Duw sydd ar gallu o hyd I newid natur ein calon ni. Only God is able to change the nature of our hearts. According to God's word, our hearts by nature are like stone. But God, through His love and grace, takes away the stony heart and gives us a heart of flesh. And this is the miracle, the miracle of love and grace. That's what I wish to consider for a little while today. Ac wrth wneud, gobeithio gallwn ni gyd uniaethu gyda rhywbeth sydd wedi digwydd falle am mhrofiadau a bywydau pob yr un ohonom ni, sef newid y galon garreg I fod yn galon o gig. Dau ben yn unig ar gyfer ein ystyriaeth ni heddiw. Ar un llaw y galon garreg a'i pheryglon hi. Ac yna'r llaw arall y galon gig a'i rhinweddau. The stony heart and its dangers, and the heart of flesh and its virtues. Those are the 2 points for us to consider today.
Felly, ychydig o sylwadau i ddechrau ar y galon garreg a'i ffurglon i ddechrau. Pam mae'r galon yn cael ei chymharu a charreg o gwbl, gwedwch? Gai awgrymu'n gyntaf ac yn amlwg iawn, mae carreg yn gallu bod yn o'r iawn, yn dyw e, yn oer. Stone can be very cold. That's my first observation in regard to the heart of stone and its dangers. I don't know how many of you have stone floors in your kitchen or bathroom, but I'm sure we've all experienced that very, very unpleasant and unpleasurable sensation of walking barefoot on flagstones, on cold stones. Mae modd i dwymo carreg am ychydig, wrth gwrs. Mae'r underfloor heating mae'n boblogaidd y dyddiau yma. Ond trowch i'r gwres bant, ac o fewn dim o amser mae'r carreg wedi mynd yn oer unwaith eto, wedi mynd nôl i fod yn o'r. And it can be a similar situation with the human heart as well. You may think that you've heated it up for a little while, an emotional experience, a warming of the cockles of the heart, as the saying goes. But it can soon return to its natural state of coldness. Eto, mae carreg yn galed, yn dyw e. Stone is also hard. Mae rhai mathau o garreg yn galetach na'i gilydd. Dwi ddim wedi bod yn Aberdeen eriod, ond maen nhw'n dweutho i fod yn ddigon austere a thywyll fel dinas, ond hoffwn i fynd yno, cofiwch i weld y granite city yn ei holl gydernid, y garreg caled yma. And there are some stones you may hammer as much as you will, but you'll make no impression on them whatsoever. And it's the same with some hardened hearts as well, with no conscience or shame. Eto, mae carreg yn farw, yn dyw e? A stone is also dead. It's an inanimate object, as we used to learn in school. There's no life or feeling in it. Mae'n farwedd, does dim teimlad neu chydwybod yn perthyn iddi. Rwch bigad i garreg a does dim gwad yn dod allan. Fel cael gwad mas o garreg, fel mae dywediad yn dweud. Seithwch chi at garreg, does dim modd i lladd achos mae'n farw yn barod. Although our hearts aren't dead to everyday things, they are naturally dead to spiritual things. That is, until God has woken them up. We need this wakening up spiritually, enlightened our hearts to spiritual things. Un o ganlyniadau peryclaf wedyn ni a galon oer, caled a marwedd, yw'r ffaith nad oes modd i meddalu, nad oes modd i ithoddi hi. Mae rhai, cofiwch, mae rhai wedi bod yn sŵn yr efengil ar hyd y blynyddoedd, wedi mynychu'r capel ar ysgol Sul ar hyd eu bywydau nhw. Ac eto i gyd, mae fel sai cylonau nhw yr un peth o hyd yn oer, yn galed, yn farwedd i neges Iesu Grist. Some say, with great pride and sincerity, I'm sure. I remember some of the great preachers of years ago and how their message seemed enough to melt the hardest of hearts. But they still live their lives in the same way, as if they were spiritually dead, inanimate. Pa dafod all dewi am hyn medda'r gofod all y llyche, pa galon mor galed na thodd. And before leaving the stony heart for the heart of flesh, another danger of the hearts that aren't softened is the fact that they so often grow harder and harder with time. Maen nhw'n caledu ac yn siro hefyd.
what little sensitivity and sensibility they might once have had, over time it disappears completely. Create in me a clean heart, says the psalmist in Psalm 51, and renew a right spirit within me. Crea galon lan yn o Dduw. Felly, wedi ystyried y galon garreg a'i pheryglon, bydd am i ni edrych am ychydig ar y galon gig a'i rinweddau. I will take away the stony heart, says the verse in Ezekiel, and I will give you a heart of flesh. Beth sy'n cael ei olygu mae gan y galon o gig yma? Yn amlwg, mae'n golygu popeth i'r gwrthwyneb i'r hyn sydd wedi cael ei ddweud yn barod am y galon garreg. And without succumbing to the temptation now of saying the direct opposite in all references to the stony heart, a warm, tender, loving heart, I'd like to suggest that the heart of flesh has a tenderness of conscience. Tirioneb cydwybod. This conscience which has come from God. Mae cydwybod yn gallu dwysbigo pobl sydd wedi newid eu calonau garreg am galonau o gig. Cydwybod am yr hyn ydym ni. Cydwybod am yr hyn dylen ni fod. Cydwybod am yr hyn gallen ni fod cael heddwch cydwybod, fel mae Remin yn dweud. Also, I believe a heart of flesh is not only tender in regard to conscience, but also with regard to suffering. Tiriondeb yn wyneb dioddefaint. Mae modd i galon garreg i weld ac i glywed am bob math o ddioddef a dioddefaint yn y byd, heb gael ei effeithio o gwbl, yn diwe. Mae calon garreg yn gallu clywed enw Iesu Grist yn cael ei ddefnyddio fel rhegfeidd cyffredin ar y stryd. Mae'n mynd trwyddo i pan fyddai'n clywed y rhegfeidd yma. Lle mae calon o gig yn teimlo'r peth i'r byw. Mae calon garreg yn gallu edrych ar ei gydyddyn yn ddioddef a gwneud dim yn ei gylch. Bod ni gyd yn gallu fod yn euog ond i ni o gerdded heibio ar ochr arall yn aml. There are some of us who know what's right but will still do what's wrong. We know what we should do, but we tend to do the opposite. Paul says it with great clarity when he writes to the church in Rome, for I do not do the good I want, but the evil I do not want is what I keep on doing. Ac wy'n dyfynnu geiriau dyfnallt yn aml mewn pregeth. Mae lot ohonoch chi wedi clywed fi'n dyfynnu y pennill mewn aml. Rwy'n gweld y drwg heb ei gysau. Rwy'n gweld y da heb ei fawrhau. Rwy'n geithwas iddi fater oes a gwan yn wyneb o ferfoes. Our natural will is hard and stubborn. Our renewed will in Christ is gentle and pliable, feeling the divine influence of Jesus and responding to it. Ac I orffen y darlun fel petai, y darlun o'r galon gig. Mae'r galon newydd hon yn dyner a thirion yn ei serchiadau. This new heart has a tenderness of affections. The hard heart doesn't love God. The renewed heart can't help but love God. The hard heart is selfish, cold, and stone-like, asking, why should I feel any remorse for this, that, or the other? Why should I bother of even thinking of giving my heart to Christ? The heart of flesh says, and yet I want to love thee, Lord. O light the flame within my heart,
and I will love thee more and more until I see thee as thou art. Ydy Duw wedi cymryd y galon garreg I ffwrdd oddi wrthoch chi? Ydy Duw wedi rhoi galon gig yn eich hanes chi? Gallaf ddweud un peth wrthoch chi yn sicr. Does dim modd i'r un ohonom ni I newid ein calon ni ein hunain. Bydd ein gweithredoedd da ni, ein hymddygiad allanol ni, mor glodwyw bynnag y bo, yn gwneud dim newid i'n calonau oddi mewn. You may be the most philanthropic individual the world has ever seen, but this won't necessarily change your heart inside. Only God can do that through Jesus Christ. Dim ond Iesu a'i ysbryd sydd ar modd a'r gallu I newid ein calonau. Gobeithio gallwn ni gyd gannu gydag argyhoeddiad heddiw o'r fath newid ryfeddol a wnaid yno fi. Daeth Iesu I'm calon I fyw, a hynny gogoniant i'w enw. Amen.